وسقني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأخوان متهمين. يا الله وأثبت الوجد قد طيب راتنا وضنا مثل البقر عنا خديك والعنم لا أنسر طيف من أقوى فأرقني والحب يحترض لذتي بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأقوال متهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نائمي في الهوى عذري معذرة مني إليك ولو أن صفت لم ترومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن أحبتني النصح لكن لست أسماؤه إن المحب عن العذر في صمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم الله دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل ذوق من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
يا وسيع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فهذه إلى حضرة النبي المصطفى بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وزوجه وذريته وصحبه الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والتابعين والملائكة المقربين سلطان الأولياء قد رباني شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، شيخ حسن السديلي، شيخ علوان ابن السنوسي، الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبسي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المستقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه صالحوه يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أشرف بدن في الكون يشرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحاج. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وسلاك. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد،
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الزمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وساهر ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسف الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام
السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأذكياء السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام السلام عليك طه يا طبيبي السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أزكى الأذكياء اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجد عظم شانه خلق الخلق نكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جارت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليه مصرف خلقه وجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرا في هيكل محمود فتعذرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أصرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجل الخلق في عالم كرسي الواسع تجل ينقضى بانتشار فضل في القرم والساسي. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تقرره بكسر ترداد. حيث أبرى من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجود الثقل وتنتشر أسرار في الأكوان. فما من سن تصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب. يا لا قلبي سرور قد دوانا بحبيبي أما الأنام نوالا يا لقلبي سرور قد توالا بحبيبي أما الأنام نوالا جل من شغر رفع الوجود بنور ومرى الكون بهجة وجمالا يا لقلبي سرور قد توالا بحبيبي أما الأنام نوالا قد ترقى في الحزن آلا مقامي
سروره قد دوالى بحبيب أما الأمان يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب بحبيب أما الأنام نوالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوانا لاحظته العيون في مسددته بشرا كاملا يزيق الضلال يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا وهو من فوق علم ما قد رأى رفعة في شؤونه وكمال بحبيب أما الأنام نوالا يا لقلب سرور قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الاسم امتنان ما يجرم عن اللسان ويحرف في تعقل عن الجنان انتصر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بسرتنا آيات في ذكر الحكيم ببسارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فعلت هذه البشارة وأطلقها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أسرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله
عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجليل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرمه الله بها على البشر وما أوسى من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم وجل الصلوات واجمعها وازكى تحيات واوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذي ترتقوا صوة المجد بقربه وتفيأوا دلال الشرف الأصل بوده وحبه ما ضر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أحصان تحسيس للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بيدة التسبير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حامل وصف الكمال مطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبذور فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبقر فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا الكرلاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف تشبيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويعا لمتألقين بهذا النور المبين وإلا فأن تعرب الأكنام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد تشوق إلى السماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع
فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مثل يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول شفا لنا يا أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اصفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين
نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا بطربي يا نبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله يا ذا الصفات يا ذا الصفات العالية قائم بلا أريد بلا أريد أنبياء الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخض ما تحركت به الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي ياسر الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثر ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب والمخلوق برز في العالم ومن تفرع بوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج أحمد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي وأخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء ونور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة والأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبدون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم
حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف أمينة السيدة الكريمة أمينة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملت في برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضد فضله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت في هذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إسراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله وكل عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإسر الفرح بملاقاة أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه وأنار الله في الوجود بهجة التكريم وبسطا في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أصرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك فحين كرب ونوديها أذى الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وضع الوجود إلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بتبشيره للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفر صبح الكمال من النور أنعام وبرز الحامد المغمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك أصرق القول ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل القون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والضراموا يا أهل المساني فهزر اليوم لغران واستديئوا بجمال فوق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وعلينا البشرى بساد مستمير ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل الحمد جل أن يسره الآن إذا حبانا بوجود المصطفى الحادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبل كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد
الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرسد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي ملكنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أصرف الرسل محمد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله نرتجي منك الشفاعة يا الله لجميع الحاضرين يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب سكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع من ثنيات الوداع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر واجتماع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمي برز رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماك وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مخدونا مكحولا مقطوع السرة تولد ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضال له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم لبسته وأضجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قبل قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قبل قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرف عند مولاه وأنا عين يدي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله وأوصاهم عليه بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له الخلق عليه السلم واللفظ متوي على معنى الجزر إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة صلى وهو الله له الشفيق الرحيم عليه في اليتيم والأرملة وله مع سكونة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصر ثبت عطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبات مجالس والمحافل
صلى الله عليه فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلق بأصرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقل عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السقى بعلاله صلى الله وقد عليه بصر القلم في تدوين ما فاته العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على وناله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم وصدق نحن على ذلك من الشاهدين حضرة المؤترمين المكرم Kiai Haji Muhibbullah Khalil ingkang sangat kawula taati, Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin saking Bangil ingkang sangat kawula taati, Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Bapak Ustadz Mustahab ingkang sangat kawula hormati, Bapak Kepala Desa Beji Bapak Syarifuddin beserta staf ingkang sangat kawula mulyakaken, Bapak Haji Najib sarjana hukum saking Kedung Ringin ingkang sangat kawula mulyakaken, para sepuh bini sepuh
serta tokoh-tokoh masyarakat Rokepuh yang tanpa mengurangi rasa hormat kami, tidak mungkin kami sebutkan satu persatu yang sangat kami muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Hidayah yang sangat kami banggakan, ugi Jamiah ibu-ibu muslimat Rokepuh yang sangat kami cintai, hadirin para jamaah Masjid Al-Hidayah yang sangat kami hormati, hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul bersatu di tempat yang mulia, di majelis yang penuh berkah, dalam suasana malam yang penuh bahagia. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pembimbing kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian sehingga kita berada di jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang menuju kebahagiaan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya hari ini Jumat 28 Oktober 2022 kami segenap masyarakat Rokepuh menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga melaksanakan tasyakuran atas terlaksananya pembebasan tanah untuk perluasan masjid yang telah kami selesaikan dengan baik. Hadirin para bapak, para rawuh ingkang minulya, adapun acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini, perkenankan kami membacakan untuk yang pertama yaitu pembukaan, sedangkan yang kedua acara yang telah kita laksanakan yaitu pembacaan sholawat Nabi yang telah disampaikan oleh Al-Banjari Al-Khair Nur Mujahidin dari Randusari Pasuruan. Sedangkan acara yang selanjutnya yaitu adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Saiful Anwar dari Sukoharjo, dan dilanjutkan dengan acara yang keempat yaitu sambutan-sambutan, dan yang kelima insya Allah akan kita masuki inti acara yaitu Mau'idatul Hasanah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram, yang pertama oleh Al-Ustadz Zainal Arifin dari Bangil, dan yang disempurnakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhibbullah Khalil saking Pasuruan, dan yang keenam ditutup dengan doa. Hadirin para rawuh ingkang minulya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah dan diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah biridallahi ta'ala bisyafaati rasulillah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih disampaikan. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Saiful Anwar dari Sukoharjo. Kepada beliau waktu dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ولكن رسول الله وخاتم
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa sadaqa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustadz Sohibul Anwar dari Sukorejo. Semoga lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim tadi menambah ketakwaan serta keimanan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mustahab. Kepada Al-Ustadz Mustahab, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, dumateng para alim, para kiai, para ustadz, para rawuh sedaya, terutama dumateng guru kula panjenengan sedaya inggih menika ingkang mulya Kiai Haji Muhibbin Khalil ingkang sanget kula hormati lan ingkang kula taati, ugi dumateng Ustadz Jainal Arifin ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kula hormati. Mboten supi dumateng Bapak Banser, nggih niku adik Karang Taruna ingkang sanget kula hormati sedaya kemawon. Dumateng para bapak sedayanipun para pamong nggih, Bapak RT, Bapak RW sedaya ingkang saged nggih menika mbantu dumateng pelaksanaan nggih menika pangaosan menika, ugi dumateng masyarakat terkeput sedaya, Bapak kaum muslimin muslimat sedaya, kula matur nuwun sanget atas bantuan panjenengan sedaya. Muga-muga bantuan panjenengan sedaya menika dipun terami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, kula nggih menika sebagai takmir Masjid Rokebu boten supi dumateng pelaksana utawi bendahara masjid ingkang kula hormati, terutama malih dumateng pelaksana panitia pengawasan menika ingkang sangat kula hormati, boten supi sedaya ingkang rawuh dumateng majelis ingkang mulya menika, ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kula hormati. Kula sebagai wakil saking masyarakat Terkepu termasuk takmir masjid, kula mboten saged nggih menika mbales napa-napa kecuali jazakumullah khairan kasirah. Matur nuwun sanget atas bantuanipun sedayanipun masyarakat Terkepu, baik pun merupakan napa kemawon, baik tenaga maupun napa kemawon ingkang sampun dibantuaken dumateng pengaosan menika. Mugi-mugi dadosa kempal kula panjenengan sedaya benjang wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir inggih menika kula sebagai takmir Masjid Rokebu bok menawi
angsalipun penghormatan dumateng sedayanipun tamu tawi pengaosan sedaya ingkang rawuh menika, baik pun merupakan tempat maupun jamuan napa kemawon ingkang kirang nyeceki dumateng para sedaya, kula nyuwun agunge pangapunten Pak nggih. Sakmenten kemawon ingkang kula sampaiaken pok mani enten kirang langkunge, inggih niku kula nyuwun agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Kula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustadz Mustahab selaku Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah. Semoga uraiannya membawa manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Desa Mbeji, dalam hal ini Bapak Syarifuddin. Waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhibullah Holil, alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ustadz Jainal dari Bangil. Yang saya hormati Bapak Haji Najib Setiawan, Sarjana Hukum, anggota DPR Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Hidayah Dusun Rekepu beserta jajarannya. Yang saya hormati segenap panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ustadz, para ustadzah, ibu nyai yang saya hormati, juga tidak ketinggalan sahabat Banser dan Ansor yang saya banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita masih ditakdir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini bisa menambah keimanan kita, melakukan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita malam ini memperingati malam Maulid Nabi atau kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga bahwa setiap saat kita selalu memperingati Maulid Nabi besar. Tapi yang paling penting saya tekankan mungkin, marilah kita paling tidak mengikuti jejak beliau. Kita sama-sama belajar agar apa? Kita nanti akan mendapat syafaatnya di hari akhir. Oke, Pak, Ibu, itu yang paling penting. Yang selanjutnya yang kedua kalinya yang tadi disampaikan pembawa acara bahwa ini juga merupakan tasyakuran, yang mana masjid ini membeli tanah, oke Pak ya, dan alhamdulillah sudah lunas, oke, dengan berkat perjuangan usaha dari seluruh warga masyarakat Dusun Rekepu ini. Kalau kita amati beberapa lama di depan masjid itu dulu Pak, ada
sumbangan, nggih. Dan alhamdulillah saat ini sudah selesai. Karena apa? Sudah lunas. Tapi pindah ke selatan musola, nggih. Mudah-mudahan semua kegiatan-kegiatan yang lakukan ini untuk kemaslahatan dapat berjalan dengan lancar. Tinggal pelaksanaan masjidnya, nggak usah khawatir Pak. Bapak Dewan kita ini hadir pada malam hari ini. Oke. Beliau ini benar-benar salah satu dewan yang ada di Kabupaten Pasuruan yang hampir tidak pernah tidak hadir dalam setiap kegiatan yang ada di dusun. Oke Pak Kiai, baik itu di dusun mana saja, kegiatan apa saja, pembagian tes. Setiap kegiatan apa mawon. Syukur-syukur beliau ada yang nembusi, atau kadang beliau itu nggak nembusi tapi mendengar, sehingga beliau selalu hadir. Seingat saya, pasti saya setiap kegiatan di dusun-dusun yang ada di desa Beji ini pasti hampir tidak pernah beliau ini tidak hadir. Baik itu kegiatan santunan anak yatim, kegiatan apa saja, selalu hadir. Dan memang beliau juga sering mengatakan, manfaatkan saya selaku anggota dewan. Oke, ini jarang Pak. Saya bukan membangga-banggakan, bukan, tapi ini kenyataan. Dan alhamdulillah selama saya juga menjabat kepala desa di Beji ini, beliau ini sangat proaktif membantu kita. Sudah banyak balai dusun yang ada di Beji ini, yang mana tadinya tidak memiliki balai dusun, sekarang alhamdulillah sudah memiliki. Bahkan tahun ini panjenengan tahu semua, dusun Luwung segitu besarnya mulai zaman dulu tidak pernah punya balai dusun. Dan alhamdulillah tahun ini kita sudah mendapatkan juga bantuan lewat Bapak Najib. Insya Allah tahun ini akan dibangun, termasuk di Meloko, di Bengok Kidul. Oke. Ini semua berkat mungkin ya saya ya orangnya suka minta soalnya. Oke, tapi minta dalam arti untuk kebutuhan warga masyarakat, termasuk masjid-masjid mungkin lewat Bapak Najib, termasuk untuk tanah makam itu bisa lewat dari Bapak Najib. Untuk itu ya mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita. Alhamdulillah ada anggota dewan yang kebetulan rumahnya juga beliau ini berada di Kecamatan Beji ini, yang sering kita artinya memanfaatkan, sering membantu kepada kita semua. Oke, mungkin ini sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Beji, Bapak Syarifuddin. Jazakumullah khairan katsira. Untuk sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh yang terhormat Haji Najib Setiawan, Sarjana Hukum. Kepada beliau Haji Najib Setiawan, Sarjana Hukum, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhibullah bin Khalil, yang saya hormati Al-Ustadz Zainal Arifin, Bapak Kepala Desa Beji, Bapak RT RW, Takmir Masjid, Bapak Ibu sekalian yang hadir, juga saudara-saudaraku bangsa semuanya, panitia penyelenggara semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir. Coba bayangin Pak nggih, kira-kira 1 tahun yang lalu iso ta panjenengan ngumpul kok ngeten. Saged mboten? Mboten saged. Diluk kasih masjid tiung-tiung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 tahun yang lalu Bapak. Buh kena penyakit Covid pokok wis wong horor. Wong Beji, wong Pasuruan, wong Indonesia ketakutan semua. Tonggone mati di sisi agama harus datang, di sisi lain gak oleh saiki empun krungu maneh kayak Singapura ono virus-virus apa, waduh wis horor ya. Perlu sampean syukuri Bapak-bapak, sapa sing syukur karo aku terus ya Allah, sapa sing kufur karo aku tak azab ma'udzubi. Saatnya selawat dan salam tetap kami sanjungkan kepada Baginda pemimpin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa ajaran-ajaran yang baik sehingga kulo kali panjenengan saged membedakan oh iki api, oh iki elek, nggih nabi niku, nggih. Niku. Nah pada hari ini juga Bapak Ibu sekalian memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja yang sebut. Kenapa Nabi sampai diutus oleh Allah ke dunia? Salah satunya Pak, salah satunya bu istu li utam mima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus oleh Allah dandani akhlake wong Arab yang sing bejat-bejat niku didandani. Nah kula kali panjenengan sebagai umatnya ayo punya akhlak yang baik karena ini perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arek enom kudu ro karo wong tuwa. Wis sing akhlak sing apik niku mawon. Bapak Ibu sekalian, karena tadi disebutkan nek mboten niki Pak nggih. Bapak alhamdulillah Allah mentakdirkan saya jadi dewan. Monggo Bapak Ibu sampean manfaataken kula niki. Gak usah ndelok partai. Kula mboten ngurus partai. Saya jelaskan, saya di sini bukan ngomong partai saya wakil panjenengan. Kalau tahun 2000, tahun 1988, saya jadi kepala desa sampai tahun 2013. Setelah itu saya enggak jadi kepala desa. Saya perintah, Pak RT kerjakan itu. Pak Kasun tarik ono pajak. Pak Kasun harus begini. Dilek riyen sakniki kula niki wakil panjenengan. Sampeyan manfaataken, Pak. Di Beji itu minta kemarin makam termasuk di dusun sini. Nah ada saya kasih Pak 150 cuma antara Rokepo kali ini Bilang Sari. Kalau nanti tiba Bilang Sari Pak, bapak-bapak warga Rokepo sabar nggih, mboten asal 2 Pak, hanya satu desa. Saya tanya tadi di sini, iki wis oleh bantuan ta masjid iki. Gak oleh opo kan jaluk nang aku. Artinya bantuan bukan kalau secara pribadi Pak. Ya didik saya bantu. Tapi salah aspirasi monggo sama ajukan Pak Najib, saya mohon Pak masjid iki ditolong Pak dibantu Pak, dana aspirasi itu sok gede Pak 75 juta saged. Kalau saking kula paling 1,5 juta, 2 juta niku. Kalau dana aspirasi monggo diajukan akan saya masukkan. Karena kulo dadi wakil sampean. Kulo niki wakil makin ya. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, saya enggak ngomong partai itu terus jenengan.
Saya tidak ngurus partai. Yang penting Allah mentakdirkan saya menjadi wakil, monggo sampean manfaataken. Saya tidak ngomong partai, urusan panjenengan pun, mboten urusan kula. Nggih. Kita kira dadi ya dadi, dikatakan gak dadi ngoten mawon, Pak. Nggih. Kula niku mawon Bapak sekarang saya masih ada 2 pembicara mungkin niku yang masalah napa jenenge memperingati Maulid nggih didengeraken Pak nggih biar dapat oleh-oleh apa sih oleh ngaji iki diterapkan di rumah nggih. Sekian barangkali ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Ibu sekalian dan juga kayak ngapunten Yai, ngapunten Ustadz, ngapunten Bapak Ibu sekalian. Kula kok langsung meninggalkan nggih ya. Karena kula diundang nggih teng tangga niki lho Pak, Cangkring Malang. Barusan ayo Pak Najib sama gak teko lah. Karena yang ngundang dulu sini, saya dulukan di sini. Karena ngundangnya Cangkring Malang duluan sini Pak. Jadi saya dulukan baru ke Cangkring Malang. Ngapunten nggih, kula langsung meninggalkan tempat ya. Karena niki Pak Cangkring Malang bengok-bengok ayo. Nang di sampean gak teko nggih. Ngapunten Pak nggih, titik dang bodho krasa. Terima kasih. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Haji Najib Setiawan SH. Semoga uraiannya menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menginjak pada inti acara pada malam hari ini, yaitu Mau'idatul Hasanah, yang mana akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin dari Bangil. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin, waktu dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mohon maaf disampaikan karena satu dan lain hal, maka kita lanjutkan pada inti acara atau puncak acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Dan langsung saja pada puncak acara inggih menika Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhibullah Khalil dari Pasuruan. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhibullah Khalil, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatid, segenap para tokoh masyarakat, para pemuka agama saking dusun Rokepuh, tanpa terkecuali ingkang sangat kawula hormati, wabil khusus pengasuh pengawasan rutin guru kita sedaya ingkang sami-sami kita mulyakaken lan sami kita ajeng-ajeng barokahipun
Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Arifin hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah. Mugi-mugi beliau tansah penaringan sihah wal afiyah, dipun jagi dening Allah Subhanahu wa taala, saged membimbing kita sedaya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sedaya para pengurus lan takmir masjid saking Masjid Al-Hidayah tanpa terkecuali, ugi aparatur pejabat pemerintah ingkang berkenan hadir, Bapak Kepala Desa, alhamdulillah, ugi Bapak Haji Najib selaku DPR Dewan Perwakilan Rakyat ingkang sampun maringi sambutan, sedaya para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Delokane sampean pun ngantuk, kesel kabeh, lemes. Kula nggih kesel, nggih ngantuk, nggih luwe pisan, Pak. Para bapak, para ibu hadirin ingkang sangat kula hormati, dalu menika monggo kita sareng-sareng ngelahiraken rasa syukur dumateng ngaresinipun Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi dalu menika kita tasih pinaringan sehat wal afiat saged rawuh wonten ing tempat yang termulia di atas bumi ngeniku masjid ingkang penuh berkah insyaallah. Mugi-mugi kerawan kita wonten ing tempat ingkang mulya sareng kali tiyang ingkang mulya insyaallah niki pertanda kulon panjenengan bakal dadi wong sing mulya donya akhirat. Amin. Mugi-mugi majelis Al-Hidayah niki, masjid niki dipun dadosaken masjid ingkang barokah, masjid ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Kula mbayangno lek tasakurani masjid niki ndak sedeng masjid niki, Pak. Mosok sakmene wong ro kepuy ta. Nah niki nyelamati masjid kok. Niki memperingati Kanjeng Nabi nih kok. Juru selamat kita kelak di akhirat, di saat manusia lari daripada kita, anak-anak dan keluarga menuntut kita, hanya satu orang yang akan menanggung analaha analaha analaha, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggih wis ngeten niki kate apa? Kate sampean peksa mboten saged, mung pancen hidayah saking Gusti. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan pernah mampu memberikan hidayah karena hidayah murni dan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Kumpul koyok ngeten niki diwacani sholawat. Mari ngeten sholawat tasik wonten nasihat. Untung-untunge kula lan panjenengan dalu menika dipun paringi kenceng ati, manah kula panjenengan paringi kerentek sikil, paringi gampang ringan melangkahkan kaki teng majelis niki. Nek sanes tiyang sing dikersakaken dadi wong apik, mboten mungkin tiyang niki bakal sregep nanggen sing apik. Hadirin ingkang sangat kula hormati, kula wau sampun kathah sambutan-sambutan saking Bapak Kepala Desa, ugi saking pejabat pemerintah, dalam hal ini nggih niku Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil sampeyan bener nggih. Wakil. Mangkane nek dikritik ambil rakyat nggih biasa lah ya, wong sing bayar rakyat kok. Sing bayar pajak nggih rakyat. Ngene mboten? Nggih tiyang niki nek wis alergi teng kene kritik, alergi nangge nasihat, berarti wong ki wis ndak pati sehat wisan. Selama tiang niki merasa piyambake penuh dengan kekurangan, maka kritikan selama kritik niku sifatnya membangun tidak untuk menjatuhkan, maka mereka akan sangat senang menerima dan akan sangat ahlan wa sahlan cara Arab basa Inggris welcome temen lek ana wong sing ngritik. Gambarane ngeten. Sampean dahar terus ana upoe. Jelas aib. Ana wong ngomong, upomu di lambene. Gak usah ngurus, upaku dhewe. Sampean gawe klambi, kemancingane kok luput sing ndukur, sampean gawe ningsor, sing ningsor sampean dekek ndukur. Ana wong geneman, kemancinganmu lho keliru, gak ngurus. Sampean sarunge ana sing bedah, ana sing ngomong kanca sampean, sarungmu bedah sing nguri persis bokongmu, ketok silitmu lho. Urusanku dhewe. Lho koyo ngeten iki berarti ndak gelem dikritik, ndak gelem dikandani. Pramila keranten kita niki kumpuli kangge hormat Kanjeng Nabi,
damel hormat teng lair Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lain dan tidak bukan kumpule kita, kumpule pejabat, kumpule kiai, kumpule ustad niki sitok tujuane tasyaffu' bi sayyidil wujud wa khairil maulud sayyidir ruka'i was sujud. Gini ku arep-arep benjang dinten kiamat syafaat saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, kula mboten matur kathah, kula kepingin nyampeaken di antara pesan-pesan saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menciptakan keamanan, kedamaian di atas bumi, khususnya tenggene Indonesia, terkhusus tenggene desa tercinta kita niki. Mboten mungkin kulon panjenengan saged ibadah kalian tenang kecuali negarane aman, kecuali desane damai. Nah, untuk menciptakan hal yang seperti ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah yang kita angan-angankan, tentunya butuh perjuangan. Di antaripun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya keamanan di atas dunia dengan sebab 4 pilar. Manakala 4 pilar ini menjadi kokoh kuat, maka niscaya negara akan terwujud menjadi negara yang baik, yang makmur, yang selamat, aman sentosa insyaallah. Tapi salah sijine papat niki ono sing goyah, salah sijine sekawan niki kok wonten sing boten bener. Jangan engkau mengharapkan kedamaian, jangan kau harapkan keamanan jika salah satu daripada 4 niki pun boten beres. Mumpung podo kumpul, jarno ndak apa-apa DPR mulai ndak apa-apa wis. Nggih. Wonten Pak Lurah sian. Pertama bi ilmil ulama. Ditenono. Tegake Indonesia negara kula lan panjenengan tercinta bagi orang yang mendambakan kedamaian, keamanan, ilmu ulama. Tanpa ilmu ulama maka niscaya manusia tidak akan kenal halal dan haram. Tanpa ilmu ulama kita tidak akan pernah mungkin tahu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula lan panjenengan saged ngelampahi salat gangsal waktu tidak diragukan karena ulama. Guru-guru ngaji, guru-guru langgaran niki lho. Jare wong sakniki guru kampungan. Padahal ndak ana guru-guru kampung niki anak-anak kula sampean mboten saged belajar. Saged wudu, saged mas Al-Qur'an, saged salat, saged niat Ramadan dan lain sebagainya, mboten belajar tenggene malaikat. Belajar tenggene ulama ndak ana ulama cilik, ulama gede Pak, mboten wonten. Ulama niki wong sing gawa ilmune Gusti Allah, berarti niki ulama. Ndak boleh pondoke gede, majelise gede, santrine ewonan, berarti ulama gede. Lek santrine sithik dudu ulama. Sampeyan tinggal Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau ketika memberikan satu ilmu pelajaran, murid beliau tidak pernah lebih dari 6 orang. Niki wong gede niki Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak pernah mengajar kepada murid lebih daripada 6 orang. Mboten nate kata. Jadi ukuran ulama gede utawa cilik dak ono duduk pole imamai gede, surbane gede, boten niki. Niki saking geden medeni sampean cek rodok wedi. Anjene gak imamaan ngene udah gak ono duduk kiai kan repot. Gedene ulama, cilik ulama mboten wonten sami. Sinten ulama niku? Man alima wa amila bima alima. Orang yang dikatakan ulama adalah mereka yang mempunyai ilmu dan mau mengamalkan ilmunya, maka itu dikatakan ulama. Teng Al-Qur'an disebut jeneng ulama niki. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri Allah Subhanahu wa taala ngendikan dengan Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha, hanya saja orang akan mempunyai rasa takut kepada Allah min ibadihi, dari hamba-hamba Allah, al ulama. Gini ku para ulama. Ojo benci-benci nang ulama. Lah sakniki ulama dijuguk manfaate tok, Pak. Katanya nyalon golek ulama. Kok fotone digedhekno dipajang. Dekat dengan ulama, dekat dengan kiai. Lah wis dadi gak ono, masih kiyaine nyang gak ditemoni. Mulai lek nyalon, fotone dipajang ulama-ulama tok.
ojo gawe kepentingan pribadi ulama niki. Hati-hati kewalat, luhumul ulama masmum. Daging ulama beracun para hadirin. Karena tanpa ulama, sejelek apapun ulama, nek jenenge ulama, ojo wani-wani ngerasani ulama. Sekalipun ulama niki mungkin di hadapan kula panjenengan ndak bener, duduk kelas kula mbek sampean. Cek nih podo ulamae sing ngelingno, kula mbek sampean wong bodoh. Napa kok ulama sebegitu pentingnya di kehidupan atas dunia? Nek ndak ono ulama, wong bodoh-bodoh niki rusak kabeh. Laulal ulama la saran nasu kulluhum kal bahaim. Kalau bukan karena ulama maka niscaya manusia persis ndak ono bedane mbek binatang gunan. Bahkan mungkin lebih jahat daripada binatang. Walhamdulillah urip ndek beci niku wis enak, Pak. Urip ndek bangil niku wis enak. Ulama wis karimele kula mbek sampean. Ulama gede, maksudnya sing gede, awake sing gede ya ono, sing cilik sing saipet kaya kula ya ono. Karimele sampean. Sampeyan bayangno lek urip di sitok daerah sing ndak ono ulamae. Kate takon bab hukum mboten saged. Alhamdulillah teng majelis mriki wonten rutinan sing dipunasut dening Al Ustaz Zainal Arifin. Niki lek duduk krana perjuangane ulama para hadirin, niscaya manusia akan hancur. Bi ilmil ulama. Kula singkat. Nomor kali tegaknya dunia niki kiwamud dunya, nomor kali wa bi adlil umara, adilil pejabat. Lelek kerjasama kan enak. Pak Lurah sing bagian resik-resik, Pak Lurah sing bagian nangkepi preman, Pak Lurah sing bagian tanda tangan, kiai sing bagian muru, enak. Pak Lurah ojo sampai nekakno jogetan, Pak Lurah ojo sampai nekakno orkesan, Pak Lurah ojo sampai nekakno cekson sing joget-jogetan. Kiai kon ceramah tapi Pak Lurah yang pemerintah tidak bener, tidak sah, mboten saged. Kulo yakin pejabat niki Pak, lek dihitung akan rakyat sih. Sakpiro kekuatan polisi, sakpiro kekuatan pejabat, sakpiro kekuatan dewan, tanpa dukungan saking ulama sing saged menasehati mereka-mereka yang nakal. Nih, sitok gara-gara Pak. Dake gara-gara rusak ini kabeh ini sitok. La pejabat wala umara nun sewu. Sakniki wis nemen kekurangane siji kesalahane. Kita niki salah mengambil suri tauladan. Wong-wong Islam saiki wis dak niru maning Kanjeng Nabi wis dak ono, Pak. Sampeyan tingali sakniki pisan. Dosa apa sing gak ono zaman sakniki ini? Nun sewu, nek pas ulama niki lepas diri, para kiai melepaskan diri, angkat tangan, Pak. Kualahan pejabat niki, Pak. Kualahan pejabat niki. Nangkep iko, nangkep iki, nangkep niko, nangkep niki. Wis sing polisi ini kewalahan, tentara kewalahan, dibantu kalian ilmu ni para ulama. Lek saumpama ndak ono adile umara, ndak ono sing niki pilar yang kedua niki bi adlil umara niki, maka niscaya manusia di antara satu yang lain akan saling menerkam. Ono pejabat, wonten kepolisian, wonten TNI, wonten bapak kepala desa, wonten dewan, anggota dewan, menungso diatur. Cuma sayang sing ngerti hukum kadang-kadang dolanan hukum, Pak. Rakyati kongkon patuh hukum tapi sing ngerti hukum dolanan hukum. Nah kan repot. Sing ngerti hukum gawe dolanan hukume. Sakniki nun sewu lek sakniki ulama dituntut kongkon ceramah, ulama kongkon rutinan, ulama keken nasihat, tapi adile umara iki ndak ono. Makanya alhamdulillah nek sik wonten pejabat sing gelem ngreken tengene masjid, sik gelem ngurusi tengene pengajian rutinan, ngene temenan ulama umara niki cedhek nang ngene ulama temen. Ndak ono tuwuke. Pengajian rutin dihadiri, majelis diparani. Ngoten berarti nek sampean titenono, nek ono pejabat kok riwariwi nang ulama, berarti pejabat niki bener. Nek ono pejabat kok seneng nang ulama, riwariwi nang ulama, sering hadir tenggene majelis ulama, berarti niki umarok sing bener. Sakwali Imam Ghazali dawuh, nek ono ulama kok riwariwi nang omai umarok, curigaan niki. Ndak beres iki berarti iki, sumbangan tok iki berarti. Mboten napa-napa njaluk sumbangan, syukur bener. Wong sakniki kadang-kadang masjid gak mari-mari, Pak. Dididik santunan, sapa sing nganti disantuni? Keluargae wong gak ono sing disantuni.
ngalor ngidul nggawa emap bondo surban kadang-kadang nun sewu. Makanya pengajian sing koyo ngeten iki perlu kerjasama yang baik, menjalin hubungan antara ulama dan umara. Lho lek kongkon kerjasama, ayo kerjasama. Umara sing duwe tanda tangan, ulama sing bagian nasihat. Kerjasama. Lho saiki kerjasama sing ngendi? Masjid juga tahu ditekani. Pengajian udah tahu diparani. Mulai kata nyalon maneh, mulai kata nyalon baru teko wisan. Tahlil cilik-cilikan teko. Duduk pengajian umum rutinan sregep. Lah, lek kengken kerjasama, ayo kerjasama. Sinten ndak kepingin niki damai, sinten ndak kepingin niki tentram, sinten ndak kepingin aman, kepingin kabeh. Sing loro niki bi ilmil ulama wa bi adlil umara. Sing nomor 3 wa bisakhawatil aghniya, sing suki-suki loman. Nek sing suki niki loman, insyaallah sing luwe ndak ana wong kuluwen wisan. Nek sing suki niki medhit, alamat kehancuran punan. Nek wis sing suki niki ndak ngreken nang wong sing gak duwe, nun sewu sampeyan tingali gelandangan-gelandangan niki krana sing suki ndak ngreken, Pak. Anak-anak jalanan niku andai kata wonten donatur sing ngurusi anak jalanan sing diembong-embong niki, dididik temen ambek sing suki-suki, disekolahaken sampai sukses, gede ganjarane. Cuma krono sing suki wis ndak pati ngreken. Kate nyumbang lek gak disebut loro ati. Dari yang terhormat Haji Fulan bin Fulan, lek gak disebut iki koyok ndak sah. Sudah memberikan sumbangan pelepasan tanah, waduh lek gak disebut diparani sing pengumuman. Boleh dak ngono dak maru sajarno wis monggo, tapi lek gak loman eman ndak urung dunya sampean wis sampean sedekahno, dunya sampean wis sampean saluraken. Makanya butuh keikhlasan dengan mriki. Sing nomor 3 niki kiwamud dunia, jejeki negara niki sakhawatil aghnia, sing sugi-sugi sing loman. Akeh wong sugi sing loman jarang, Pak. Ngene mboten? Katat yang sugi sing loman jarang. Tiang lek loman nih ibadahi ulama siji, ibadahi umara bapak kepala desa siji, ibadahi wong sugi siji, ibadahi ulama ngajar, ibadahi pejabat ndak usah ngajar wis, ndak usah muruk. Napa ibadahi umara adil. Pak Lurah gak usah sholat bengi, mboten usah. Mboten usah, perlu ndak usah sholat duha, ndak usah. Sing adil sama nang rakyate. 2 rakaat saking sampean syukur adil lebih baik daripada 1000 rakaat saking wong liya. Pejabat sing adil dirindukan oleh Gusti Allah, bahkan para malaikat. Mereka merindukan pejabat sing adil niki. Ibadah Pak Lurah siji, ndak usah akhirnya keletas be pun sampean wis. Kelilingo Pak, kelilingo Pak. Sing endi sing luwe, endi sing loro. Wis sok ngenteni endi surate, kesuwen ngenteni surat. Ngurusi surat kasih mati sing loro. Ndang gawoken wis, totalan buri njuk ngono, pavingan ta opo dhuwit, makadam ta opo sementara wis. Nggih. Ibadah ulama ojo niru ibadah umara. Ibadah umara ya ojo niru ibadah seje-seje. Ulama nyekel kitab, ulama nyekel pulpen, nyatet keterangan. Umara wis ndak usah salat bengi, gak usah. Wadang bojone yo 3 Pak Lurah. Gak kok ngurusi rakyat, ngurusi sing wedok tok. Kono loro kene loro, rakyate loro wis atang-atang gak diurus, ngurusi bojone tok. Insyaallah tapi lurah liya sanes lurah mriki. Kuatir dunjuk rasa kula kalih Bu Lurah kula. Dadi seje-seje niki ibadahe. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, bagaimana adil beliau ketika beliau menjadi khalifah. Setunggal saat, setunggal wedal, Sayyidina Umar niki melampa tenggene satu jalan. Terdapat di pinggir jalan seekor himar, hewan mati kelaparan. Maka Sayyidina Umar histeris menjerit nangis, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, empun dituntut besok di akhirat Gusti.
Kula kuatir menjangan niki utawa himar sing mati niki gara-gara kula sing gak ngreken, duduk rakyate, Pak. Hewan mati Sayyidina Umar bertanggung jawab besok di akhirat. Duduk rakyat sing dipikir kali Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ono hewan mati tapi aku dadi pejabat, aku dadi pemimpin umara, khalifah sing ngurusi urusane wong Islam saat menika. Wonten setunggal hewan mati, Sayyidina Umar pun menangis, kuatir besok di akhirat mati nih hewan niki krana aku gak ngreken sampai mati krana kuluwen. Masya Allah. Dadi nun sewu Pak Lurah pun ojo pilih-pilih. Gak milih aku iki piye, ojo wis iki rakyate sampean kabeh wis. Nggih. Nggih wis ceramah kula ngeten iki wis, Pak. Makanya kula seneng lagi pejabat niki kula. Yang ngenteni wong sugih ya repot ngene-ngene gak ono potongan sing sugih iki. Tapi insyaallah mugi-mugi nek pancen ditakdir dadi wong sugih, ojo medhit-medhit nggih. Nek sampean ojo semoyo aku kate nyumbang nang masjid lek nyekel duit 1 juta kapan? Wong nyekel 50 ngarang nganti 1 juta. Wis sak duwe sampean, wis duwe 50.000, duwe 20.000 deken masjid niat nyumbang teng ngene Mas. Masjid sing nomor 3 napa nggih niku lomane wong sing sugih. Sing terakhir cagake negara niki kepingin aman bidu'ail fuqara, dungane wong sing fakir. Nggih donga sampean iki lho nggih. Nek sing sugih-sugih dak mandi dungane, pejabat dak mandi dungane lho. Terus terang ae wong Kanjeng Nabi sing dawuh kok du'ail fuqara, dungane wong sing gak duwe iki nemen ikhlas e Pak. Keadaan luwe dek. Ya Allah Gusti kula nyuwun negara kula amanaken Gusti, desa kula jagi Gusti. Tiang-tiang sing niat jahat panjenengan tumpaskan ya Allah, mereka yang niat jahat, orang-orang yang jahat doakan saking negara kula Gusti. Bidu'ail fuqara, dungane wong sing fakir niki. Wong sing sugih dak pati donga, apane kate donga? Montor duwe. Loro kari nang rumah sakit, tapi tidak pati donga, Pak. Mari sembahyang, assalamualaikum, mulai. Apa ngurusi tuku? Nggih napa mboten? Lho pejabat wis mang Pak Lurah ndelok HP ini tok rupane wis ditelponi terus wis dak tenang wisan. Dongane ulama niki kalah mbek dongane fuqara niki, Pak. Mangkane kula lek njaluk donga dak pati kenceng. Dak tau mandi, tahun nambani wong loro mati, Pak. Nyarang udan deres. Tahu wonten tiyang kok wedak. Gaya apa wedak? Anu, panglaris. Lho gaya apa panglaris? Kuwade, wedya. Kate didungani apa wedak iki bingung. Alhamdulillah, gak ono sing ngundang blas Pak kuwadene, Pak. Dak ono mandine wisan. Tadi sampean ojo sampai ngeremeh no wong sing fuqara niki. Nek ndak ono sing nomor 4 niki, acur ndak ono sing fuqara niki. Sak niki fuqara wong sing gak duwe niki minta pertolongan, menadahkan kedua tangan. Tapi besok di akhirat kualik sing soge-soge niki njaluk tolong nang sing gak duwe. Kan awakmu sing tak sumbang aku biyen, kan awakmu saiki saksenono nang Gusti Allah. Njaluk o sepuro aku, dongakno aku. Nek sakniki sampeyan delok tamune. Ah, wong iki maning sepeda pancal, sadel ndak ono kulite. Pedali kere sisi wis iki njaluk sumbangan sambatan iki wis. Waduh lek tamu sing kok remote iku, waduh kodoan wis dibuka lawange nggih. Kaya alergi nang gak duwe sakniki. Hati-hati, nun sewu. Mumpung sampean sugih, bantuan fuqara. Mumpung sampean dadi pejabat, ojo ngenteni kate nyalon golek fuqara merakyat. Aduh ndasmu ku merakyat. Waduh lek wayahe nyalon merakyat mangan bareng mbek rakyat, marung mbek rakyat, bareng wis dadi dikawal terus, Pak. Lek gak nyingkre ditempak. Wong ndak oleh melanggar lampu merah, tapi awake melanggar lampu merah terus. Masih lampu merah diterajang lho jarine wong kongkon patuh nang hukum, tapi sing ngerti hukum koyo ngono ndak ngeke contoh sing apik. Kesusu kecuali ambulan, nek ambulan parancen kuatir mati wong kate nglairno ndak usah lampu merah kuatir brojol punan nggih. Sakniki wong sehat-sehat kok kesusu, pejabat kesusu. Ya budal sik isu. Ojo mepet-mepet waktune. Lah wong sakniki melanggar lampu merah yo ditilang. Lampu merah yo didenda. Tapi dhek sing ngerti hukum melanggar lampu merah kan ndak ngeke contoh sing apik niki jenenge. Mangkane papat niki wis titenono
oleh maulidan niki termasuk pesan Kanjeng Nabi, bi ilmil ulama wa bi adlil umara wa bi sakhail aghniya wa bi du'ail fuqara. 4 pilar. Endi sing paling penting? Sing nomor 1 ulama. Ndak una ulama wis ajur kabeh kehidupan dunya niki wae. Sing paling hebat sing nomor 1 ilmune para ulama. Nomor kali adile para umara. Nek adil umarae insyaallah negara niki bakal aman. Amin Allahumma. Ojo cilik ati Pak, ojo cilik ati. Waduh dak ono sing bener pejabate, padha ndak bendere. Wong sing milih ya riko Pak. Lah napa sampean milih sing ndak bener? Wong pejabat yo ndak lugur teko langit. Yo ndak cukul teko bumi. Sing nyoblos yo sampean, gara-gara sampean kok apa? Kate milih sapa? Sing ono apa-apae. Nek gak ono apa-apa masih sapa ndak lho. Berarti sampean milih duduk krana sapa tapi krana apa? Makanya apa ki luwih kuat timbang sapa anjene. Ketika Nabi Yakub badhe sedo tenggene Al-Qur'an diceritakan id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika Nabi Yakub menjelang kematian beliau, maka Nabi Yakub memanggil putra-putranya, ya wahai anak-anakku, jika aku kelak meninggal, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah? Apa yang akan kalian sembah? Mestine man, siapa yang akan kamu sembah? Tapi Nabi Yakub bertanya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah? Duduk sapa, tapi apa? Duduk none apa iki luwih kuat nimbangane sapa? Kate milih sapa? Sing ono apa-apae. Nek gak ono apa-apa masih sapa ndak tak pilih. Bener pancen opo iku luwih kuat nimbangane sapa. Masih didukung sapa lek gak ono apa-apa gak. Mari ngono sampean protes ndak bener. Padha ndak bener wong sing ngentekno ya riko. Sing ngentekno ya sampean kabeh niki. Sing njaluk urunan, sing njaluk sumbangan, sing njaluk kaos, sing njaluk mayoran ya sampean. Ngene mboten? Ya ojo nyalano wisan ya siki wisan. Makane pejabat niki satu contoh saking rakyat. Nek pejabatnya apik berarti rakyatnya apik. Ndak mungkin wong elek kate mimpin wong apik mboten kira. Makanya hati-hati. Kula mboten Pak jare Pak DPR wau. Kula sanes tiang partai bener. Kula masih kula itu wong partai. Kula ndak tahu milih-milih, tapi tetap kula nggak ada pilihan. Tapi ayo milih niki ojo sekarepan. Dipertanggungan jawab besok di ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Dadi estu nitip masjid, nitip madrasah, nitip musola. Nggih niki harapan kula lan panjenengan. Nggih, dadi pesene Kanjeng Nabi niki percuma sampean. Nek cuma ulama tok tapi umaroe ndak melaku, ndak adil percuma. Ono ulama, ono umaro agniya medit-medit ndak dadi. Ndak iso ono pelepasan tanah iki ndak mari. Nek ndak ono sing sugi-sugi. Ngene mboten? Lek ndak ono sing nomor 4 donga. Dungane wong sing gak duwe aja mbok anggap enteng niki. Donga niki adalah mukhul ibadah, ad-du'a mukhul ibadah. Doa niki adalah otak daripada ibadah. Dadi mboten semerap kula panjenengan. Dungane sinten sing ketrima mboten semerap. Tapi dungane wong sing gak duwe niki luwih cepet ketrima krana nemen butuhe nang Gusti Allah. Krana nemen arep-arepe paweh saking Gusti Allah, makane ditekek sing nomor 4. Dungane wong sing fuqara niki ugi saged dados pilar daripada keamanan di atas dunia. Mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Mugi-mugi Masjid Al-Hidayah nggih dipun dadosaken masjid ingkang barokah, ingkang istiqomah, ingkang makmur kalian ibadah. Amin. Sing rawuh kula dongaaken mugi-mugi panjang umur, mugi-mugi Pak Lurah dipun paringi kekuatan zahir lan batin. Amin. Oleh ndak kuat-kuat Pak Lurah, waduh nyekel dhuwit Pak. Lek ndak kuat wah mangkane dongakno muga-muga kuat. Ngene lho nek masih kula gak kuat nyekel dhuwit. Apa maning Pak Lurah wong kiai gak kuat nyekel dhuwit kok. Kuatir moro kari catetane tok dhuwit gak ono. Lho iki sing kuwatirno. Nggih nun sewu, nek wong biasa ini kan mangan sego. Lek sing ndak bener pejabat ndak bener, mangan paving, mangan aspal. Engko paving 3 meter, ngomong 5 meter, 2 meter sing dipangan wis. Nggih no mboten? Nah, mangkane didongakno Pak Lurah niki muga-muga terus sehat, dipun paringi kekuatan zahir batin.
estu dek jero atine seneng lan napa niku rahmat kasih sayang tenggene rakyat niki sebagai anak, pejabat sebagai wong tuwa matur nang sapa sakniki? Kati matur nang pejabat, kadang-kadang dak dirungokno, kadang-kadang nggih ngenteni diunjuk rasa, lek diunjuk rasa baru dirungokno, ngenteni diunjuk rasa. Makanya insyaallah kalian majelis maulid niki sekalipun niki kemeriahan niki mboten boleh kata singkat sing dugi, kesuksesan niki duduk polae sukses rame mboten, tapi sak marine maulid niki sing sugih kok loman, pejabat kok adil, sing fuqara niki sabar ambek kefakirane, mari ngeten gelem donga nang Gusti Allah, maka insyaallah akan terwujud dengan ilmu nih para ulama lan sedaya pilar-pilar keamanan niki, pilar donya niki insyaallah ro kepuh dipun paringi desa ingkang aman. Amin. Aman saking bencana. Amin. Khususi ro kepulan sedaya umat Islam pundi mawon khusus Indonesia. Mugi-mugi dijagi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Niki ingkang saged kula aturaken nyuwun agungipun pangapunten wonten salah lepatipun khususi teng Bapak Lurah. Kula mboten niat nyinggung saking ketepaan niki Pak Lurah. Sepuntene nggih lek gak trimo nggih sampean dangen nek jaba pijeten tapi aja diapa-apano. Sepuntene Kang Agung mugi-mugi Ustaz Zainal dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi kekuatan zahir batin, saged membimbing kita sedaya saged terus nuntun kula lan panjenengan menuju dalan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu saking ulama, ilmu saking para asatid. Dengan ilmu kita akan semakin kenal kepada Allah, semakin kenal semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin ya jawad ya karim nahnu nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal awwalin wal akhirin alam nashrah laka sadrak an tasrah lana sudurana bismilladzi sarahta bi qalbi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak ya zahiru ya batinu ya khafiyan al-absari fina nadirin wa rafa'na laka dhikrak ya dhakiru udhkur lana bismilladina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra ya muyassiru yassir lana ma ta'assara alaina min umuri dunya wa umuri al-akhirah مع الراحة وطمأنينة في قلوبنا بدأس الفضل منك يا الله فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب اللهم إنا نسألك برهبتنا إليك بالباب وذكر الحكيم أن تحفظنا لسنة خلق أجمعين وأن تسخرنا روحانية هذه الشريفة تجلبنا أرزاقنا من حيث كانت إلى حيث كنا في العطف إبادة علينا في دفع درنا يا حفيد يا حفيد يا حفيد افتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين توفينا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر وأسرار الفاتحة.